ade ngigula bazalwane. Ngiphethwe izinyawo sivuvukele ngingakwazi ukuhamba ngihamba ngamadolo. Ngihamba ngalawo madolo ngijuluke ngibe manzi uvutha umzimba. Kuthi inyawo mengiyibeka phansi ngathi nezinaliti ezihlaba einyaweni. Kunama razor nje aphambanayo einyaweni zami. Ngingasakwazi ukuhamba bazalwane. Ngoba ubaba ngeke ngimbuke nje ku radio. Ku TV u340 ngesonto ntambama. Ngibukele yena ngisengela ilanga ngoke ngiye nami kubaba lo ubaba uNdlovu. Hayi ngigule bazalwane kuyazi kwafika yena engqondweni yami ngathi hayibo eke ngiyothenga lapha angikwazi ukuhamba angikwazi kwenzani okay ngathola imoto yangiletha imoto sengiphume ekhaya sengiyokwehla ama steps yathinta wathi usathane ephinde emuva uyapi la uyakhona uyongikhipha manje hayi ngitabalasa ngihamba ngeindonga ngiyadondolozela ngiphinde emuva ngithe sengena ngasemnyango sekitchen ngathi ayibona ngivumela usathane edlale ngami ngoba ngiyagula nje hayibo hayi ngabuye ngaqalelela futhi ngaphinda kuyona imoto ngaze ngafika ngangena emotweni ngeza ke labazalwane bangiqala ukuza abasandikayo futhi ngafika kuyinkonzo yabasha uJune 16 ngafike ngathenga lapha abazalwane usawoti nerap bani iphuma rap ngathenga yona hawu wangikhulekela umama wangibeka isandla webazalwane yazi angikholwanga ngangithi ukufa kubekwe uyena ngeke ngaphuma sengizihambela bazalwane sengizihambela ngathatha induku leyo ngayiphula ngangihleli lapha ngathatha induku ngayiphula ngathi awusala sathane hayibo bazalwane yaza angikholwanga ngisho makhelwane bami abakholwanga umfundisi wamathi azongibheka ngabe ngimsinela ngathi buka ubaba simazi ku TV ngo2023 bekunomuzi obuwakhiwe kodwa sekuhlale u3 years iroof ingahlangani sathatha ugcobo saya enkonzweni eyayikhona emzinto masuka khona indlela izinto ezavele zaqhaqha ngakhona ngawo u2023 iroof yabisiphelile indlu isiphelile nami benginenkinga ukuthi isikole ngingasitholi kodwa ngokusebenzisa ama products kusawoti nguthele emanzini mangigeza ngikhuleke ngasithola isikole zangabikho nje inkinga kuyimanje ngenza unyaka wesibili eMangosuthu ngiyabonga mhlambe okwesithathu noma okwesifo ngifika la ekhaya last week ngifikile kuyiSunday bengihleli lapha emumva ngalalela ubaba ekhuluma wathi uma uhamba kule ndlela idinga abantu aba strong ngathi uNkulunkulu yazi uthini ubaba ngoba nami bengizocela nje kuba strong ngisahamba kule ndawo kodwa ngiqalile okwesithathu ngiza la ekhaya kodwa into esengiyibonile empilweni yami ziyamangaza shuthi ngihambile ke ngafika Sunday Monday bengimele ngePretoria ngavuka ekseni yathi imali angizi uyapha ePretoria lapho ePretoria ngiyolungisa into zami ekumele iqaqe ukuze ngiqashwe yathi imali awuye ePretoria ngathi mina ayibo isonto nje kuthiwe ngistrong imali yini ngavumi hayi Monday ngihlale nje usuku lonke ngicobeke kuthi ngo12 ngibone ngene 600 hawu mangithi 600 ayi ngingabuza ukuthi 1 phinde futhi kuthi kwara to 1 phinde ngene omunye 600 hawu isamangazwe yilokho oma ngichecka ngibona ukuthi i15 namhlanje osho siziyaqaqeka into zama abantu bangikhokhela hayi ngihlale ngithi ngiyothenga ithikithi ngihambe ngizokwenza njani obuhamba alivumi hayi ngihlale kuthi ngabo 3 kuphinde ngene omunye 300